Ko glasuje, nego ko broji glasove. Po tome odradite svoju građansku dužnost. A zašto smo ovdje danas? Baje govori o ratu. Svi ste vi krvarili, se znojili i tu kad smo kopali rovove 92. 94. tu su rove na Čardačići su bili. Gdje su bili naši očevi, djedovi. Ali nemojte se uspavat. Čitajte Starčevića. Šta je rekao Starčević? Pazite Srboslava. A to ne znači Srbi Sloveni, nego oni prili vode, kogod dođe samo se priklone. To trebate paziti. Moram pozdraviti isto, tu su glava iz Prve gardijske, oni će me ubiti ako njih ne pozdravim, jer su oni bili ovdje 6 mjeseci i danas se brinu o svojim bojovnicima, ranjenima i tako dalje. To je za svaku pohvalu. Ali pazite, kakvu Hrvatsku imamo danas. Ako nema snažne Hrvatske, nema Bosne i Hercegovine, Hrvata u Bosni i Hercegovini. Imamo Hrvatsku bez hrvatskog sadržaja. Sve stupove društva ugli su jugo komunisti. Kažu, nemoj to govoriti. Pa šaptali smo, 50 godina smo šaptali. Evo, sad je odlučno vrijeme. Jer neki dolaze gore sa povlasticama, a bez odgovornosti. I sad će morati im odgovornost, jer će im doći vojska da im kaže šta trebaju raditi, ako će Hrvati ostati ovdje. Imate 400.000 Hrvata vani u Sjevernoj Americi kojim je totalno oduzet pravo glasa. To je kriminal. A ko to radi? Radi jugonacionalisti, reciklirani komunisti i masoni. Vratit ćemo natrag povjerenje dijaspore. Ali moramo vratiti natrag povjerenje braniteljima, jer oni su to izgubili. Da ja vas pitam, znate li jedno ime ono trojice koji sjede gore i predstavljaju vas i dijasporu? I kad su se digli gore da govore o ovome? Tome će doći na kraj i moramo. Ja vas sve pozdravljam. Nemoj da budemo ko onaj Bogoljub Jeftić. 30. godina prošlog stoljeća on je obećavao ko glas... Ljudi su bili nepismeni i davali su kuglice glavama. Moj djed je tamo bio, on je bio tamo u Hopu. Položio je zlaketu 29. godine, davali su kuglice, crvene, plave. Ako glasuješ za Jeftića, dobio si jednu cipelu. Ona nije bila lijevo desno, bila jedna, sve su cipele iste bile. Staviš kuglu, dobiješ cipelu. Pazite te glave koje obećavaju. Što je rekao Starčević, opet Starčević? Rekao je ovo, kaže, nemoj obećavati dok nemaš nešto dat. Kad dođemo gore imat ćemo nešto dat. Evo, ja vas pozdravljam i za Hrvatsku i svi uz Krista protiv komunista. Hvala. Hvala generalu Glasnoviću. Hvala.